Ia, whaafitai lava le alofa ma le anga le leo lo tātou tamai le langi. A wā o ia lava whaapena na ia tai mai I loutou soifua ma lo fo iola. Whai fo intai maole ne awa no tā umo whaapoponga tātou por kalamasani. O le toi Tepa I le Aiga. Le nganga whaalalo tele lava ofa lofa ma whaafelo toi le pa ia mawalunga o le tātou o tino. I mai lava I maunga te tele se io I maunga iti. Le mwhai fo na whaangaloina. Na yo tātou mātua I tua āsina sina, a inga ta si umalava, o lo whapena o na mafuta mai I le nei lava tae au, o le whaalo le fo'i e mumuli e tuai le whaafeiluai, I le paia o le au whai ngā lue ngā le atua, o lo whapena o na ngā lulue me tawa suina pele vai, o le ola I te tono lea whatawhai taulanga o le e ka le sia o le ato vine, le nganga fia tele lava ma le whaaloalo, e whaafelo I atua I ate utou umalava, whaamalo, whaapitai le tautua, o a lava ngā luenga le lei umolo whaatinoina, a wale tala ina o le tala le lei. Ia whaapitai atu I lautou ngā luenga whai pea, I lo tātou watu no. Le nei fo I tae au, ia e whaafelo I atua I ma le whaalo alo tele lava, I le pa ia ma le mamalu o le tātou watu no, lo whaafonga mai, le so se tu lava o le lalo langi nei o lo whai ona maua mai ai le tātou mawhanga nei tau. Ia e mese por kalame a le Tepa I le Aiga e whaafelo I atu mo le whaalo le tele lava. O te lofoi, o le so o tele ia o tātou Aiga e ona businessi. Ia o mo whai ona whaatau ina ia, tātou fo I fofuanga I whai ta'avale, wale einga o iei lava a wala o pēna ai whaane ona po. Ia whai I fo na tautua I le tātou o tino. Moli atu le whaafitai tele lava, ma le whaamalo, ma le whaafelo I atu. I le paia ma le mamalu o le tātou o tino, I le nei fo I tai au. O te talitonu e awane I ngalo, wa o mana tua lava I lo loto le nei tempe lava na masa ni ai, whaafelo I whaapitofo I le au whai ngā lue ngā le atua, o ena ngā lulua le tele o tausanga o makai, o malo lo manu malo mai, I so se e ka le sia lava, tau tuai sunga I whaafeangai o ina, o a fionga I patele o I lava o I pikopo so se e kalesia. A o malolo, a lo tau tua pea, malangolango I tonu e kalesia, whaaftai, a o iai I le vaenga le tapo ingam e kalesia. Momoli atu le whaafelo I ma le whaaftai, le tele o e kalesia ma taitai. O lo o tātou ngā lulua e whaatasi, kea lava o lo o tau a fio ai le pito nu o Aotearoa o lo whaia lautou ngā luenga a wā lava le tautuaina o le atua. Ai meise le tau longo I o tātou tangata nuu. Samoa I le nei vai tau o le whaamai, whaafitai, whaamalo. E ui lava ina tātou vāvā mamau I o tau no whanga ma lo o foi a inga lotu. A le mea moni o lo o tātou ngā lulue whaatasi ma le whai ngā mālo. A wale manuia o tātou tangata nuu moli atu le whaafitai. Pe lava le tu inga o lalangi e mafuta mai I le nei tai au. Ia e o wholofa whaafelo I atu ma le whaalo alo tele lava I le nei tai au. Ia o le nei fo I tai au. Ia o lea wa o baba I atu whaafelo I atu lo o fionga le malu. Malo lava. Ia me se fo le sunga ia LJ lo le sio. O lo whaapena o na tautua mai. Ia e silena whaafitai I le atua. Ia ona o lea fo ua mafuta mai. Le malo whaalolongia I nei tai au mo le toe Tepa I le Aiga. Ia o le nei tai au e o whalofa whaafelo I atu I le afionga le Associate Professor of Psychology, le afionga fo ia Doctor, ia o le tamaitai. Pe ua fuina mailo na soifua tautua nei tai au. Dr. se autu a le whaio, o ia whaina mafuta mai I le nei tai au, o ia fo le Associate Dean, Pacific College of Humanities and Social Sciences, o ia fo o le founder, o le new patch a tonu, o le nā wotau sisila mai ai, o lo o whapena iona tu atu mo o sisila mai, o lo iei te logo na o lo tu siai, o ia o se tasina ia whatuina le vai ato se muliane, o le a whapena ona ia whongaina mai foi, ia na au nanga mo tātou, whaptai tele lava, lo fionga professor, mai te autu ale whaio. Mo le whaamanoina mai o lau taimi e te a fio mai e whaim tātou mafuta e tau tua tātou o tunu. I lunga tātou por kalame o le tue Tepa le Aiga. Good morning.
Whaatalo whātu lo sunga le whaletua me se foi le tina whale atunuu. Eti whakatei le lava o le nei foi ama noa whaatau waa o tu uina mai lo nei tangata e ta te talatala noa foi le nei foi tai au fo. Whaatalo whātu foi I le mamalu o Samoa lo o whaalongolonga le nei taimi. Ia, whaaftai le lava, ia mo le stila fia le tātou, whaaftai le lava I le fionga I le tamaitai fo mai foi po te se autu a le whaio o ia foi o le Associate Professor of Psychology, whaaftai o la ngona fia mal whaaftai, ia pe upmasani le atunu, lau fionga le tamaitai I le lele fo I le motu o le pā wailoa, ia se isau no ia le whaia tātā noanga, ia mawhala o tele fo ia o sei mumuliane, ia le vala awina oe, e mai se lau tau tua I le atunu, e le ngata I te tonu o Aotearoa nei, ia o tātou o tunu I Samoa, ia e sango ia whaamule mole lava po ai o tua a, mātua fo I oe le tamaitai fo mai, whaamule mole lava. Ia whakatei lava tina, ia salo le a whangasao lale malam le nita e ao o a mata le tātala noanga, ia o nei o mātua, ia o sio tina lea o pepe matautu ale whaio e mai nui o matautu tai. Ia o lisi fo e pito nuu o lo tina o ina I whangae e sabai. Ia o sio tama, ia o lisi tu o lo tama o ina I manunu. Ia o le nupa ia fo ina, le mamao ia le mea o e le leo o ni pasi a Samoa. Ia o na o pasi a le o Baia, nupa ia, e mawhaino o ai tua I nai I manunu. Ia, o nisi fo I vai melna mato ainga o I nai whangamalo I sabai. Ia, o nuulana, o a wai e ia, lo whaasino manga, o nei New Zealand sa o whanau wai, sa o whanau le lole, le nuule o South Island, sa o Dunedin. Ai ina wa o whanau mai, ia toi wala awina o umai nā ia suenga foi o nei o mātua I nai Knox College, ono mai lole ngā I o le Holy Land, o le nupa ia lava lea o Tara, ia o nā la na amata ia ia la tautua foi te tonu o le PIC I o Tara o na sifi mai lole I nei Papakura, o I nei lai Papakura sa whauina ai ia le ka le sia la le nei o le Papakura PIC, mai le valu lua se o ina wa se o foina wa retire foi se tama malolo mai le lua fe maleiva ia ona mato malolo mai lo le mato le Aiga o le ala o tautua pe te tolo mato e kale si o Papakura PIC male ava fa lo alo lava le nei tai atina But if they tell a lava o le ala le na overstealing yai, so you are a true South Auckland girl from Otara. Ia o le langona na pe ona faali atu le nei tai au. Pe lava ona ofa yatu o le whaftai le atua. O alo mawhanau o lo to o tunu o lo tātou tunu pele o Samoa. Tula I mai e au ona mo tātou fo I mo tātou ainga. O le sunga tamaitai fo mai ia Dr. Siautu ale whaia o le alo le. Tunga fo le whawhiangainga o malolo mai manu malo Reverend ma tāwai ale whaio. Ia masio na whaletua ia pepe ma tāutu ua whapena fo le whamana baina I le atua na ngā luenga. Ai le I whaia tapo kalame o te manatua o lo tina ia pepe ma tāutu ale whaio. O se tasi o malo I le tele o taimi I lunga por kalame atu Tepa I le ainga I tausanga umawai. O wa lo tua a ia pepe matautu o io se tina sanga lua le ofisa o a onga. Ai me se stasi le nei o a onga a mata mua I te tono o New Zealand nei au kilani I mo le sila fia tono na e le leila wa peo na ua watu ia o alo ma whanau o se a whawhine ia te utolpa ia mal mamalu Samoa o se alo fo le sunga le whawhiangainga. A le uwa ai nei na soifua mai o ia I New Zealand nei au te whawhtaili atua. O mawhai o na tala noa mai le tātou lavanga ngana e mawhai o na tautua inai lo tātou atunu. Ia pe o na utou whaafonga le tina foi, sa masani foi na avea. Ma lo ha o le tele o tai au whape nei tau sang mawai.
e tufa mai wa le aonga a mata, tasi le aonga a mata mua e te tono New Zealand nei. Tātau tua ai i le tina ia pepe me ta autu ale foi enga lue foi le ofisa wa aonga i New Zealand nei. Ia o tua a i o le tātau malo fa alolongia. Ia a tonu o le nei taimi. Peo na ofa ia tu o ia o le fomai, o ia foi o le profesa. Mai whaaftai i le atua. Ia, o alo ma whanau mai South Auckland. And you see la amene a wa le nei whaamanueina i le atua. And I'm sure you're very proud i le nei tae au ona o le alofa o le atua au wala mai i a te oe foi ona le vi inga le ave i le atua. Ai, se i sauno ia le nei taimi o fia tonu lava o lo e ngā lue ai. Wana o wala au wina oe. Ona o le lua vai asa talu wai. Pe o lean pe na whaata waina i tonu o New Zealand nei. Le vaenga le o le mental health. Ai peta iane. O le telefo i o taimi, o te tala noa ia o por kalame i le vaenga lava lea, ma tau mawhai e tu whaatu le tātou watu. Nei vai tau, o le tātou le wha mai tonu whisoua ina fo i o tātou ainga mo tātou tangata. Pena whatu o por kalame o tue tepa i le ainga. O le soifua malolo ina e mana o mia e o tātou ainga. E tu uma, loto tino ma fau ma le anganga. Ai wha mo le mole lava, la o fionga te mai tai fo mai, se autu, ia se e saunoa ia, e pei ona e su mai male, po fea lava o le fasili mo motu ina atu. O la le ngā luenga o lo e ngā luenga, o la le mutawha yo, what's your area of work? How does it contribute to mental health? Whaftai lava, o la le ngā luenga, mo le vaenga le mental health. Sai lava tina, ia, o le vai taimi nei, ia, ua vea sui Samoa te tonu le ngā luenga le o Massey University, e tonu la le mātou la, o e nei Aukilangi i Albany, o e loi Palmerston North, ia ai malisi foi la o Massey nai Wellington, o Wellington. Yeah, a vea ma Associate Professor of Psychology te tonu le School of Psychology at Massey, a lisi foi i tu o la Ngaluenga o le Associate Dean Pacifica, o le vaeia le o alo ma whanau Pacifica, te tonu le mātou kolisi. O le kolisi la mātou o le College of Humanities and Social Sciences, ia o le kolisi la le whapitoa mo alo ma whanau o loo su e foi po mana o mia foi e matawhai oi sosoani mea tau psychology or teaching, social sciences. Ia e lawe ai foi ma psychology. Oi nei la lea na o matamai mesi le lua te maleiva i la loi Palmerston North, sa o matai na as a professional clinician, o a lo matai whai o le psychologist, o vātu le luas fulu tau sanga taluna o a vea ma le psychologist, sa avea o lo BA, ia ma lo MA na i le University of Auckland, o na umai leo na le iwa ia ona se atu ai loa lea i nai Massey University e wha umai le mea le ta ua le Postgraduate Diploma of Educational Psychology. So le Educational Psychology la le na lea lo te lea sa mata i nai ia lo matawhai oi lea le psychologist. So I'm a registered psychologist, but started off in educational psychology with the Ministry of Education, Special Education. Hoi nā la leo le sosoani foi a inga ma aonga o lo ngā lulue foi le sosoani lea tato aloma whanau i special education. Ia special education o aloma whanau ia e lena o mea bei o Down syndrome or learning difficulties or autism. Iei foi matamaiti ia pe e whai ngoa tātou, te meiti whaalonga tata. Ia ai whai ngoa e mātou nei lunga le psychology. Ia o behavioural difficulties. O te meiti o loo whaawhenga tā ia le ia no whaanga te tono aonga. Ia ona se e mai e lo lea fast forward. Ia o lea lana o vātu le sifulu tau sanga taluna o malue ai te tono le nei matawhai oi. Ia na o whapea i lo lea. O te tauna toi e alu toi soe a tili. Wa ia ni fasili te tono la ulava ma whawhau o loo whapapole ina foi au. I le matawhai oi e lava lea o le psychologist.
o wa alatu nei e faila o ngaluenga ia ai ese lava toi nga ngaluenga lo te aluaia o e whaangai oi ese mai mea ia sa o uina mai te tono le psychology ona o manatu ai lia masalo o ngaluenga ia lo te alu e whaangai oi a o lo o maua e se fesosoani o tato ainga o mea sa o ina mai te tono le si o mango o mātou ainga a wā foi ngā luenga si o te māma na si o tina i le foina foi o whawhita auli te tono o ainga o mātou e ka le sia e oi nā la nea na o alu ai lo lea whapea ave ia le mele ta o le doctoral study o le PhD i nai Monash University Melbourne mai le luafe ma le fitu ia ona umai lole i le luafe ma le sfulfa ia lo toma fainga ia o inala le so avea ilia ma fo ma i te tonu lale i le mata upole le psychology ia o fa manuianga lava le tua te tonu le nei mata fai oi ua ma fai ai lole na avea uma associate professor te tonu mata upulia taluaia ngaluenga ia lo tau ave i le suenga le taimila le bewo o sifi mai i le ngalue lea i te tonu o whawhita auli au le taimile wa ngalue te tonu suenga o mea o whawhita auli La so mala anga fa mole la mal fa alo lava sia utu le tulanga lea o le so mala anga i le mental health wa pe o I o lo tau fai tato por kalame e tuli loaina e wale fa funga anga le tato watunu o le moni lava ya te o lava ya malo sila fiema mo fa funga anga le tato watunu ale tele o taimi e tala noa tuai tulanga I pe fa maluina fo tato tunu ma tape na pena iai ma fafangu iai la lava so mala anga o ia ma le ngal wengo lo e tau tuai ma fa alo tele le mental health i lau mala anga ma lau foinga ioi te tolu te tato atunu i mea to whawhita auli mo lo te tupu mai po leo o lo a e mai te tono tato a inga I te tono alo ma whānau mental health pe e basari na o whaalongo ai o mai whaale mawhau whau o na whape lo leo Samoa o mai o lo o toina te tono le mawhau whau le tamaititi po le tangata a o le mental health o vai e te tono le atunu o New Zealand e te lea lava ia le malamalaanga o te lea lava se understanding po se malamalaanga o le mental health e le whapea na o se mai o lo toina te tono le mawhau whau tangata a o fōlinga o le mai o lo alia mai I te tonu o actions fo I po o whatinonga o lo whaali me tangata e vai atu ai I lona silfufonga oi e whaalongo mai I lona silfufonga pe what's the type of language they're using how do they appear how do they behave in between people so o le mental health e tele tuai na suenga o mai nei a le mea pitosili ona I guess worrying the main thing for mental health I tato tangata Pasifika tangata Samoa I tono New Zealand o wali ali mai suenga there are higher rates to say te le atu le whawhitau o mental health o tangata Pasifika I nei New Zealand loa tātou atu nuia na tātou ola mai ai pe o Samoa po Tonga po Niue so at this time the research po suenga lo whali mai e te le lava whawhitau li leo mental health ai me se lava mo ana mo whanau Pasifika o tusa o tato ala ma whanau pe o lo nei foi tangata na ola mai pe whanau mai nei New Zealand so o le mela le na le wo whapitoa e le malo ma nisi foi au nango Pasifika e fesosoani la le mela le o le mental health
o ala ni whaafitauli sauno o te mai tai fo mai o ala ni whaafitauli o mawhau o lo whiangai ma tangata Pasifika i Aotearoa New Zealand nei taimi pe ona e sila whia iau tau su enga ma o tau me se o lo ngā lue ai o le a mo le whaafonga man tōpro kalametu te pale ainga e tuatu o ni whaafitauli o lo e sila whia ma o tau su eina. Ia o ia le nei teimi o le tatou whaamai o le COVID o lo o whaasolo nei le lalolangi. I think the number one thing I find right now, especially because we're in a disaster and a pandemic, is really around anxiety, eh? Anxiety po le mele le popole, awa o e leo tu mau ia se, o mea lo tutupo, o mea whaale tu mau. So a lot of things are shaking at the moment. So I equate it to like a earthquake. Was it mafui? Whai tupu mai se mafui. Be wo whaale tu mau. Yeah, lo, everything is being shaken at the moment. E umalale mafui. E leo mauti noa pea le whaasolonga le leo le aolanga le tangata. So o le teimi lale na e a mata mai eina na tutupu mai i a mawhau whaunga. Te leo mawhau whaunga o le popole, o le lopo e mautonu pe maua senga luenga. Te leo tatu tangata o uma mai a lato ngaluenga. So there's a lot of insecurity around lots of issues that are happening at this moment around the world in disasters. But one of the things we do know, Tina, is that wherever high rates of mental illness are, there's also poverty. Yeah. So o mea ngā e lua e o whaatasi a whai e te lea le society le poverty le be te le e leo Tangolima mai. Te leo tangolima, yeah, o struggle foi tangata lato foi o langa everyday. Yeah, oi nā foi e loo whaali me suenga e increase e foi le mental illness po linga lale o le mental health, o le depression, anxiety, o le anxiety foi, o le popole, au le depression. Tu se popole I mea wo tea, a ole anxiety, ole popole, I mea ele o mai. So ole o folinga lana, I think at this time o mea the majority of the issues around mental health e ma whaina tupua mai o mea a po mafuanga la ia. Tai lava. Ia, ole langona le nei taimi lau malwhalo alo tele lau sunga lava le malu. Po e sato whaasalaunga wha businesses mo le nei taimi o na tue fo I mai elea, wha mole lava. A tono ole wa umai whaasalaunga wha businesses ale malu, ia e whaafitai. O se autu wha mole lava mal wha alo tele lava, po e langona mai a. I whaafitai. Ia, ole vaenga lea, ono le taimi nei pe lava le pose lilo na e saunoa iai. O mea ele I tutupu. Lena if I le depression, le mea le tupu. Anxiety, it's more like, o le popole anga I luma po la tulanga iai. Mo tātou ainga la le taimi nei. Wana e ta ua tulanga le fe au ma ngā luenga. Wa le eini ngā luenga. Ai, moa u le taimi po le olo o iai le popolenga. Awa, e iai yalo ma whanau. Olo o iai o ni taimi tā ua ia la tau suenga. O nisi o ala mawhanau o le tei muli o le tausanga muli nei a o sauni atu mo le whale le universite. E tāua lava tei mi uma e pe e nisi o a fuafuanga le swinga o le olanga ma fuafuanga I le ngā luenga pe o ina fuafua iai. A le wa sui mai tulanga iai o onga la saunoanga fo I le nei tei mi a o whaafunga mai fo I le tele o nisi o mātum na I ala mawhanau. Some advice from you o po se fesua swani ina ia baba ai ia fo tonu ainga wale fo o whaalonga tunei. Ia le fo ia la atu ele a fo ile a onga amina o mea lelei uma. Mea lelei uma wa mo le malu pui. Ai ai la vai topu na eta ua. Le tūlanga le upole hanga iluma the anxiety that's within a household. Ma le whaaloa le tele la mo le whaafonga. That's the what's new. Yeah, pero se
vai teimi nei o tatou alo ma whanau o le whaingatā lava ona o whaalave lave fwoi o lo tupu mai te tono Aiga a whai o le elinga luengo mātua I o tatou whaalongolongo fwoi le tele fwoi o tatou alo ma whanau o lo o anga I te tono o ngaluenga e tama whai sosoani la le Aiga. Ia na o ni whautuanga lave mātua e ei lava ia sosoani whaale mālo o lo o maua nei e ma whai ai ona maua e mātua ia sosoani la lea a. E mana o mia lava le fesota I o tatou mātua ia malala I o le malo e ma whai ina mau e la tose fesosoani o lo ole atu lea po lo whaamale mua le lava o whaamalo o lalo fo lea tatou Aiga pe ma whai o na fesosoani lava I o tatou alo ma whanau e whaatu mau pia latu ao ma se uma I le nei tau sanga a uma lo le nei tau sanga o le ma whai lava o lo mawhatia pia le Aiga ai wo o fo le tamititi ia le matua o manatu fo ia o le awala le te tauna alu ia ia o ina lai ma whai lo le na whai le Aiga ai whai whaatasi le Aiga se la tau whiriwhiringa o le a sosoani la lea ile alo po le whanau lea o le anga I atu I ngaluenga ia ua ia iei fo isi mea e ma whai ona sosoani mai foi le tangata le young person po le alo ma le whanau I le Aiga wow o mea sa ola tato ola uma mai ai so there are some other sides to this that can be important if the young person feels like they are dead set on contributing to their family and a lot of them make those sacrifices o le mea le o se mea fo o mea ia tatou Aiga mo lewa na o tutupu o te tele o ano mo whanau o mawhawhau le au atu o le sa whapena fo ia se o tuangane matua sa alu foi lana university ia na whapea lo lea o le alu ia inga lua if sosoani mai foi le Aiga ia ale nei temi ia wola mai o le leilanga luenga ai ona o le filifilinga sa whai whaatasi ma mātua e te tau lava na tala no whaatasi ma mātua ma ia maua fo e sia alo ma whanau le fisosoani wha le Aiga a whai o le alu ia e a vea matangata ngalue o le Aiga ai pau lava le mea o te pautua tu le nei temi e wha uma le leile aonga le nei tau sanga e moi lava ua tele ia ono sai wha uma le leile aonga awa the longer le foi susuenga the longer one can stay at school the higher the rate of success in terms of long-term employment in terms of a higher paid job kusa lewa yesu so ingana o lo faali mai a fai ma fai o le umi o lo yele tanga te tono le aunga o e na fo e faalia mai le awala e ma fai na mawani ngaluenga le tusala e ma fai ona contributor so even though e uma le Jamie nei e anu ngaluenga ia a ngaluenga ia a wao le tau sango le tamititi e leo maua se tatongi le lei le teimi nei ai a whai umi na ngā nānu le aonga alu e whainisi course e leo na university e se fo ia a ono sai e ma whai lava na te le atu la se fisosoani le numanai I manai e lona winga o le ngaluenga to e tepa le Aiga e tau ave whaatasi o le tele o teimi o tala noai so tai communication tala noa I le mātua ma whanau ina I e lole ta atianga le ele Aiga on whiwhiwhi manai e tele whautuanga lea pe ona e sau noa iai a tonu o le nganga foi o le alofa o nai whanau pe o le ona o pe wa e sau noa a no whaalongo foi iai ona watu ua pe o le watu o tele o tamai watu ua le a onga pale matulango iai au tau whai oe ngā lulue e sosani ina I mātua e tate malam o le nganga lea fa pena uma o tau ai mes fo ala ma whanau le teimi le tau walo whai ma ai manai e te lau whautuanga tala noa in the long run e le leile te lepe ona e ta ua le umi pea o ina e le ngata e le mawalungo o le soifua o ina
a le telefo le sosoani o le tupe maua manuia ai matua ai manuia ai fo I whanau whaafitai tele lava mo le fautuanga si autu whaafitai o se tasi vaenga tāua pe ona o vat ona le pe o le aso sa noanga I le tūlanga le wa le tele o isa maiti o whaonga ina I le nei lava ona o launga luenga o le foma I tūlanga le psychology ma le sosoani le mental health le tele o tamaiti ona o whaonga ina tamaiti ia le tele o taimi o masini a tono le fol whaafonga tato tunu. Ai I le tele o taimi ua va ai tamaiti tele fo is tamaiti o impact whaafetai tele a o tai ei. Moli atu le whaafitai ono le to o tele o tupulanga talavou o lo tula I mai le taimi le nei. E fesoasoani o le tele a mesi to pita nua li sa autu manu rewa ese le mana ia le weekend a to le maftanga sunga I whaifi au a mesi o tele o sala bo tu lai mai e o atu na ia tu leia ma fa pena na fa poto atu o wale alu le tui ma batu lato fe au tau ai ai fo I tamaiti o lo impact ma sala bo o lato langona e le tali tonu I le tui ona o vaenga ia I social media ma me fa pena la sa fo tuanga fo ia wa o lo o tonga lui tu langa le a wa le ma fo o tamaiti ma le aia ina o tamaiti I tūlanga nei, a mole mole lava. Maftai lava tina, ia o peo le ngaloenga lea leo te specialize a uia te tono le mele ta o le disaster response, recovery, resilience, o levana o ngaloe mai taluna le tato ngalo lolo lea le luafe malaiva I nai Samoa le tsunami. O le mela lea o le mela lea o le misinformation o le disinformation lea o matua whaasolo le lei tonu o media o social media o lo afia I tato alo ma whanau ia ua ia lo whaage ma lo whaalongolongo I alo ma whanau ma whaitau te tonu o suesuenga o le mea lea o te manatu o lo misia lava I le talanoanga la lea o lo tutupu mai nei. O le mafuaanga o lo o iaia ni whaafitaulu e lena o alo ma whanau a o tato a ina a. And to me, I think the number one thing that we have missed is the reason po le mafuaanga o lo o tato ina mai e manatu ia a. One of the things I think that we have to remember in nei New Zealand, e o vatu le sifurutau sanga talu na le tato public health system. And overnight, we're expecting a public health system to accelerate and disregard the 10 years that we haven't really been active for Pasifika communities and especially Kako Samoa because we are 50% of the population. O mea la ia e leo malamalama ia mo meo my own opinion in this is that when I went to Samoa for the measles, le misela, e lua mea o loo e anga I whakasi e kako karaka a o le whale mai ia matato for Samoa. E alu ngā lua la mea ia a o le tato wā ia for lea le manatu e tato ainga le leie ia ma le whale mai. O mea la ia, e le itu ina, e le itu e sea tato tangata I le o mai nei New Zealand. O le ao whaatasi mea ia e lua a. So, manatu tato po whele mea lo o mai e te maiti mea ia. E o mai te tono le li o le ainga a. And e mo I lava, e ei foi a lato so inga lunga le social media. But o le whatuna te to, e te toa te tono mea la ia. These are the things we actually have to start to look at. What are these two traditional medicine and current science that are going together that are impacting these beliefs are? O asa ova ai te tono le mea lea le misela sa whaasolo I nai Samoa. Le tele ma le ano te meitina a fia talu ai le mea lea le tuia. And yes, we can put the blame on the government or on the young mothers, because ole keleo o kamaiki, it was young mothers lea sa ova ai.
ala mea pito sili na o manatu ai. O le iai o se avanoa, e tu fesili ia nei te maiti, po nei te ngata. E ma whai ina malama lama a tili lato, po o whele mea sa au mai ia le vailea, po le vailea ma whaina e fofoa, le whawhita uli lea. E te tau lava na wha solo le talanoanga. O lo'o la manatu, you have to have loads and loads and loads of discussion forums, because if social media is all over the place with all of the information, then the good information is what we have to sift out and allow freedom of discussion. O le mea la lea lo te ai e leo te tala pia awanoa ia whaasoa a tiri mai ia manatu ia. Mai ia le leise debates. E ma whai ai lo lea ona maua tangata, le saunga le mu, e o ai e whai le tui la lea a. A wā ova ai e tusa i le misela, o se tui mo levanga fo ia mai a. It's well known, and it's well known internationally about the herd immunity. So the question is, how come foi nale ele I o e tato tangata le mea la lea, and ya aua ia ole matu ia ole me sa ova ia ia o ia ona ole o lango nei te maiti or the loss. You know, Tina, that's something I would never wish on anybody, to see the amount of children dying. It's unnecessary. So be o le mafoanga la lea te tauna mau e tātou awanoa e whaatala noa pea mafoanga o loo whaasolo e tātou I le mea lea o le vaccination. Ana ia tele wa o whaau I lawe e saunoa. O se whawhangu, o le whionga te maita e mai po le doctor ia pe on tātou mafuta ia se autu nei tau. Le taimi leana ia le wha lavlave mātu iaitu tātou o tunu, na wha pēnā na wala a winai o ia lana suat fo I Samoa mga lua le taimi lea, le o mamao tu nei, o lua e tau sanga talwai na suat fo I se autu le tulanga pe na ia tātou tu le na mali ua to tele walo ma whanau, ai pe ona ia sa no nei taimi sa iai le tui, ai pe ta iane le I wha o ngaina, ia le utau wha fonga ma iai, o lona whanau na unga I mawhatia lona loto, o lea o tau whaafonga I lansano, o se mea le fia manatu iai, a o se mea sa mawhai o na pui puia sa iai le tui. It's a great disaster, wa tupu le nei mea, ona a le sa iai, ko langona fo ila le pe o tau longo ma iai o ia ne tai o tātou ainga. O lea fo ila wa iai le soani mo I tātou. Tala no ai pea ma tātou wha manatu pe o na baba ai tamaiti ma le to tele foi. Ele ngata I tamaiti e pe o ta o alo ma whanau. O te whaafitai le tele o le au tala bo o tu lai mai. Whaafitai tele lava e ka le sia o ai ai lava e o lo whapena lava o na mawhau whapea e whaafitai pe o leona e sa noa. Atonu se mea whainga tale ia te o leo o se teine tu lau lava. Mai tai Samoa lau sunga le fo mai ma eva aia ma e moli mawina le tūlanga I se o tātou o tunu I Samoa. Io e tina o le mea mata matu ia lava le pele o le vai atu ta meiti I lalo ifo le lua tau sanga, tasi tau sanga, tolu ngā mātau no watu o le tamititi o le lua tau sanga o maliu. Ai o le taimini nā e le iai o le tamau o le tamititi se 45 tau sanga o le tina le o iai o nei o na grandparents la lea na ave o le mea la o tupu o le ainga lea o whaatea mai nuu e mo I la e te tonu o Samoa a o mea. This is why I say poverty and mental illness, they go hand in hand. So tangata whaila e leo tele ni tango lima, they too will have an increase of mental illness. O mea yo mental illness. E te tauna tato whai tete whai tato, because we think it's things like
bipolar. We think they're going to display, they're going to be, really crazy. We can see different aspects of mental health through the overconsumption. This does happen in disasters. We have seen in many disasters, and you need to think the pandemic is what they call a health hazard. The tsunami, earthquakes are what we call natural hazards. The reason they become disasters is because of all of the things that happen as a consequence of it. So ole mafuanga lo ta ole pandemic ole disaster o wa ole tele o langa ia o maliliu o tangata ia o maliliu ia au tele fo o meia na mawhaina pui ia ai le io o ai tatou pe ole misela ole tele o tamaitia na mawhaina pui ia lato o langa ai le i o ai o le taunga la o le o sosuenga o le disaster a wā le mafuanga la le nā. E ta ua le tūlanga lea o le tau mafo le awa o isi pe whapea a tele meo whawhita uli pe o manatu o le mapusanga lea a pe ave ese le mafo whau. A lewa e ta ua fo le nei tai a whaaptete. Wale taimi le nei mo te o te sa o ta ustasi o kalame utona. Taimi ni pe o tele ua atu e tonu whata wina mai le ava ia o whapena o na o langona e ave ese ai le popole matulanga whapena. A lewa e ta ua foi. Ani seisi whaalau e te lenga a oele tunga tamaita i fo mai foi. Masau so ani lava i le tātou. A tunu ule nei tai au a wā o lewa wa ia nisi o tūlanga ma mea tupu mai i tātou ainga i tupu langa e le ngatai e poli e o fo ina impact e nei vaenga ma fefe fo i tamaiti ma tūlanga whapena ai ina ia fautua ina pia mātua e whaafia a vatu fo i lo ulangona e whaafia ma whapena na iai mo whanau ma ainga ina ia maua pele mafutanga i te tonu ainga pe ona e tā ua o le talanoa lava ma communicate fatasi ma awane i ele vaenga le anxiety a popole vale ele ise me motupu ma le whaalo le tele lava. O le mele o le apa, e ele mele ta o le teratogen. So in a way, o le drug, i le mele o le apa. So i te tono o le polokalame lea sa o tusiina ma whauina te tono o le whale pui lea o Spring Hill. O le polokalame lea mo alo ma whanau Pasifika po te mana loa Pasifika e ta o le seili matangi. Ia o le polokalame lea sa o tusiina ma whauina le luafe ma le fitu. O ova to le sefulu tau sanga talu na ngaloe nei i Department of Corrections. O lea la o folinga mai i so enga la lea o mato whai te tono polokalame lea. O le ava, o le number one contribution lea i le violent offending. So say o whaatasi mea o violent offense ma le ava. A whai o tupu se whaalawe o mōlia le te maa loe te tono le whale pui, you can be 99% sure mo tātou te Meiti Pasifika o lo o a fia i le ava, o le ava po le tau sami fo i leo le ava, o a le ava e iei la le mela bena o te o le teratogen. So o le affix la le ngai te tono le maa fau le tangata e slur e la to speech e leo manatua foi na le awa ofan o so ona whai. Ia, e so ona whai loa le ava, ona mawai loa lea e ma whai fuena tātou fōlinga mai, o le ata. Ia, o mai le maa fau. A wā, o le vai taimi la le nei o le tātou pandemic, o le tātou whaamai, leo whaasolo. E te tau lava na mata ala o tātou tangata, i le mea la leo le ava, a wā, e tupua mai loa tātou popole i mea le tutupu popole i mea o tua nai. E a mata i loa lea le nā na a mata na alu tātou le mea e mawhaina maua se so le tonga po some kind of comfort. So we either are drawn to whatever we call it vices, or whatever our
our comfort is. So we will either go to those who like alcohol, ia ole ava a o isi o mea ai. O isi foi o ai. Ia sa le vea i foi ia o lisi vai taimi nale na o le o langa. A o isi foi e o ele ngaluenga. So they might find themselves at work and they just love to work. But we have to find the balance. It's its own na tama whai tātou e maua se pāleni i loe tātou e le so ona whaile o langa. Awa a so ona whaile o langa ia oi nā foi e whaatupu mai ia whaafita uli. A so ona tau mawhale ava, a so ona ai, a so ona ngalue, ia oi nā e maua overwork, ia e a fia ai ia le aina. O wā e le lava sau teimi, e alu te tono le sio manga, e fufo ai whaafita uli, tono lava, low lava aina. And that's my number one, e tele tangata e whisiri mai au. Po la so number one advice e mawhaina o avatu, foi nale i le mea la le sosoani tatu ainga. My number one point tina ia maua le teimi e fe soota i ai mai ia tala noa i tatu o le ainga. O mea nao te fia te le ailo polo kalapele o le toi tepa le ainga. Because o le ainga e fofo ai whaafita uli. O le malamala anga wha Samoa, o le e fo le ala mea, pe fo le anga nu le ala mea, pe fo le ainga le ala mea, I lau lea ai, because the very thing that can cause the poison is the same thing that can bring healing. And when we don't talk to our sons or our daughters about how we grew up in life, what happened in our life, they will go and they will seek that somewhere else. E ola tato ala mawhanau. E sa ili mai nisi stories po nisi foi tala a isi tangata. E foi ia e lato o langa. A o mātua o la tau ia na to toa ele fatu e ola mai ele fatsino mango tamititi la ia. O tele la tamalolo tamaititi to tono le fale pui pui. Fatua faalongo I tala o tama po tina I le lato tupu wa elea ina wala iti. A le fatua fai atu le tala o tama tina I to tono le fale pui pui. Ai au ia. O tu wai, e mo I lava o a matana fufo ina I te tono le mato polokalame. A o tala ia, tata tau ia au ia, tata tau na wha soa I le tamaititi I lana tupu wai yeah, and especially when they hit 12, 13, 14, all the way up. Yeah, we tend to put a lot of our energy in the early childhood. Pole aonga a mata Ono atu ai lole te meiti le aonga. Ia ma whaasolo ai whapena. Ai ngalo ia tātou. E mo I lava o le sifulu ono pa le sifulu valu. A oi nā tonu lava tau sanga nā. They still need you. Ai esere to ai ngā tala noa e whai ai te meiti la le nā E ma whaina e whaaso ai foi. Oh, this is how I met your mother. You know, oi nā le, we met like this. O tala nā, le mana o mia lava e tamititi. They really yearn for it, even if they don't ask for it. Manea, o te tono e se tā wa til, wa mea yo nisi o te mi male whaalolo tele whaafonta po e tātou o tunu Samoa. Peo nisi o mea, o le tele o te mi e whapepe vālea ea, la me la tala noa ai fua ina mea. Ai ese le manea, whapea ia o lo tamā, na mawhitawi ia e whapea foi, sanga lue fea, po fea, alo whaale e tuai foi, le mawhutanga ia te unua ma le tamā, a mai tamaiti pe lava o na avatu. Telo tas po kalame to te pele ai o tamu whaila that communication le alofa le the link o le pape nao na iai pia o le tautala so tai manei te pape tele lava la ufionga te mai tai fo mai Dr. Luneta au se auto ale fai o e fo le professor papai. For me personally lo va ayatu ya te oe o sitasi o alo matama whanau o Samoa ia o te mawhau whaumar whaatai I le atua ona atono le telefo I lea o le whaamanuanga le ale tasi al minut le new patch
You founded that. O lo tu mai tu o la tono le winga. The new patch kusao new navigate in unity, Pacific approaches to community humanitarianism. Tusa lava ole vaenga suisuenga e moalo mafano Pacifica. So in Fitulaya Mato, I've got 7 doctoral students and they are all Pacifica, Samoa and Tonga. And I've got 6 master's students. So Samoa for Tameti Uma, so over 11 postgraduate students Pacifica. Yo la tola lea inga loe tola new patch. So inga fa o tangata Pacifica. Paftai tele lava a doctor, Professor Siao to Alfayo. Moa ulava ia, it's a blessing. Paftai tele lo talie no la wala awatu. O oe o se teine I o se mea alofa lea tua tono le fatu fo le ntito na I o tu alo so I fua pele sunga ya Reverend Matawai ale whaio ia o maliu fo le fale tua ya Pepe Matawai e pena o whaid o lo tina mo le whaafonga a tono tau whaafonga I tau sanga I tele o ia o se mea alofa alolonia le tele o porkalame ale toe Tepa I le Aiga sa ia saufa asoa mai le atamai ia o fatu ia o leo o tau sisila mai o tito ele atua le neitina o tau sisila mai fo I le alo le whaafianga inga ma le neitina ia leo o sau te tufa mai whaaftai tele lava o le tatalo I whaamanuia tele lava le atua ia te oe ngā luenga uma I whaamanuia fo I le atua I sio a inga I lo wali ia mai se fo I le tausinga o sio tua a ma lo tau a inga o le teine mai South Auckland born and bred in Dunedin but bred here in South Auckland o le tele o neite o le fo o fia te vaai tula I mai fo le to te pa ia ma le mamalu o alo matama whanau tonu I South Auckland o lo o tau tua mo le tata o tunu o le tatalo e se upu mo le fia sauno e wa o matata emi ai sauno mai tale stas Paftai lava tida me si foi le pai o Samoa lo whalongo mai le nei pai taimi ia manuia foi la sango le nei aso tai lava e whaftai tele lava I o tato malo whaalolo nia le na I le nei tai au Dr. Professor se autu ale whaio o whaio whaanoina lo na taimi o se alo o Samoa o le winga lea to Tepa le ainga mai le mana e tula I mai alo ma whanau e tu whaatu so swani I te oe malo ainga lu I tau fo ele malo ainga who knows le lopo lau tama nana I te lua nofo le whale nei she'll be a professor too she'll be a doctor too and she'll be telling the Pacifica people e fu se taimi si o walo le na le atula I mai fo I whaafteiti whamanuia lava le atua ia te oe si autu ia o tatu por kalame nā nei aso por kalame tu Tepa le ainga lau te talo ye se o ngā ni por kalame mo le pa ia ma le mamalu o lo tatu o tunu lo ainga whamanuia tele le atua I kare sia ke siana uma ainga uma o afo fuanga nei vai sa I lo ainga ma tatu lau te talo ma le whaamalo si tatu wo e whai o tatu tui tatu usta ia e le whapepe ona o whai atu pea I leo se pala ai o sesi po se fefe o le ata mai ma le poto mai le atua o awala mai e tonga fitinga ia li I matamai tai fo mai whaaftai I o ngā lulu e so se mata ngā luenga o tau tui nai le tunu alo whatele mo o tau whaaftai tele lava doctor whaaftai foi I lau fionga le malo whaaftai LJ mo le tau tua le nei tai o whaamanuia le atua I whaiva le nei aso le malo whaaftai tele lava soi fua ia ma ia manuia